INP channel min hlut saka Mizoram chung le rampon mun rang atanga lo thlir thin tu te inza in chipai le vek ule kan channel atanga news kan ti chote te hi min hlut saka min thlir saka thoron thatak tak min pe thina wangin lom thu kan soi masa a thanem min ngai puina thu hian min ti lom thin le ni kanu naute omna ani awangin Myanmar news hi kan zui deuh ta chara alo ning tok in ompo in hriat thiam hle thova keini po hian Myanmar news hlir hanti po hi kan ning lek thina ma se kan naute omna ram ani miau maya kan hanti le thina ni bera changdang kan thei tak lo ani ber hi tin news hi ni khata thil thleng hi ani la hian la khom vek thei bik lova anram media te na tho chak lova ain ngat ve thina kan hriat angin ram buai ani awangin news po hi amuang lo thei lovang ti kha ring masabokila athange tuntum po Myanmar ram chung chanchin langsar zual deuh kan soile anga ti chuan kan hriat na ti zau thei thuko chang toite kan soitel le bokdon nia Buaina po Myanmar ram chung khopui ranga kongan zo le hlom marlam kachin state khopui ranga tangin ramlai li Mandalay Rangoon le chimtop lam dawei thlengin kongan zo le hloma Buaina mongyu khopui thalai te po an chuak pa le khop mai an khopui leili lama in na khomin meikhu an siam na sa hle maya te chuan bike mangin demonstration an nei chhun zomani Buaina kalimiwa po na satakin kongan zo le boke CDF min dat le Sipai Council in Kara palai na an thok na chungin khomi puite an lahim chuang lo nimin pathian ni chhun khan min dat CDF te le Sipai Council te palai te manginanin berem thei ta phota cholkar ni chung chu in ka lo ni se anti thei ta phota ni ma se chu tianga anin rem chung po in ral tlan te chuan Sipai Council lam an ringam chuang lova an in lam an lapan ngam chuang lo voin lama an soidan chuan min dat kho chunga lut te chu khopui lu na ge ta an ming le ni na an chin che ta zel ani ome Sipai Council lam chuan min dat chu an du dan anga op thei turin tran an la zela ral tlan lo buai pui tu te chanin thil tul mang lo khlengin an lo chin che chiam ta thina ral tlan te jinga no pang lam deuh te le kum upa chakwak to lo deuh te chuan malaria an veina sa hle ni in an soibok in rem lai lok na an nei chu nia ma se an chanchin hre chiang tu ten an soidan chuan min data hian tun thlengin Sipai lam hian mi ina lutin an du an ru reng thova ral tlan te ba ka mi pui lam hian eile in le damdawi in en kol na tur lam an tla cham ta hle ni pakhoku atanga chin state lamakal motor reng chu Sipai lam hian an chik zela an du apiang an man zel bok chu tianga an man tak zela wangin ral tlan te hne na hian damdawi thleng hlei thei talova an lainat om hle ni tuna an omdan enin min data hian Sipai an la om review don ni ina lang bok sia chu wangin ral tlan te po hian an tlan na lama thlai an chin thei ang an ching hiala thlai chin tur pon nei tak lo an nei chun chin thei an ching ani ber ral tlan jing hen naw no pom te pon om ve zel boka in en kol dan tura buai thak hle tuna an om dan taka hi chuan ral tlan om na tur bi no fire zone siam saka IDP camp sak na tur hi UNHCR te World Food Program te ICRC ti ang chi te hian tran pui se du om khop mai Chin state lampo COVID-19 in anoi chho meka tahan le Chin state lam hi an ngai tu om khop mai falam khopuya chuan zun ni som ni le pathuma tangin ni som thum thleng cholkar khat chung lockdown an puang ve don ta ni in an soi hial mai falama hen COVID-19 awanga thi mi som pahni an om to ani sarkar tha nei to heklo ko khan rang tang rualin lockdown hi an puang top mai don ni te nan soi bok man ni zun ni som paret le ni som pakwa khan kalimiu le falam inkar tu phei kho a sikul pakhata Sipai terrorist te an oma
ni le kan om chung hian ar pasari le varak pahni an rumana an om na sikul in an suwa sambaka lekha poimo chi rang an pot chhevek bok ni in chin wal media chona soi kho chunga an om la ya mi thilan ho cho chum na bel le thir bel te po pekir le to lovin an phur bo ta vek ni in a soi boka azia lo thei khop mai voin lama hakha media ten an tarlan dan chuan sipai zani zet hakha lampanin tukin khan an kalme kani chanchin kal zel ngai chan deuh atul don ani hi Kachin state hupin khopuya railway thok tu CDM te chu sipai terrorist ten silai ne na vovin nan CDM ni turin mingan sign lui tira an na an tho lui tir ni in Kachin news group chuan soi sipai terrorist te do chung changa Kachin lampo hi thokhat lai khanan boi ve lekleka KIA lam chuan nam sipai din bel atul lo thu an soi to a ma se kan puan to tak ang khan PDF sipai indin bel zel hi thil tul takani nimin pialam khan muku khopuya thalai rual te chuan PDF sipai andin ti an soya malak na ran an la nei lo wangin kan soi lem tolova he muku PDF te po hian voin lama thu chuaron siam vele in sipai terrorist te dauna an nam sipai KIA te le NUG noya mun ranga PDF sipai te an tho puidon ti an soya kong rangin terrorist dauna hian kantel ve zelang anti zun ni som ni zandar riat le chan ve vel khan mon state molamin khopuya lungal thayan da khom na in bula bike khal tu mi pahni te chu sipai terrorist ten an ka phlum an ka hlum te hi ku muzo le ku zomin ten nia bilu chun abit khuwa om an ni an kiang hnaya om ten news agent ten ril dan chuan he thil khenna hian sipai terrorist lam mi som ni velan duty a bike kalapiang lo ti dingin an lo chek ta zela an ka hlum tak mi pahni te po hi an ding nge ya an chek nge ni in an soi chuti chung chuan an ka phlum ta thowa hetia an ka hlum awang hian min an mu hlavin sipai lam hian kong pui dunga mei eng te po an ti thi hial ni in an soi sipai lam in nial thom te po an thep hial ni in an soi boka tin an ruang vala tu charity group motor alo thlen po in motor light ti eng lo turin an ti bokani ome molamin khopuya hian zandar so matanga jing lamdar li thleng hi curfew ania sipai te hi mun ranga duty anin chok thina ni curfew hi zandar so matangin ania he thil khlengero zandar riat le chan ve vel chau alani sipai lam nun ron zia alang chiang thei khop mai rama boitak ema wang hian Myanmaram chanchin hi mak tak oi om lo khoparap thak le ngaihnawm hreawm a om reng tamaya hei kan soi photo ang khan ram Buaina hrin chua ania chanchin chiar tu ni po in tharun om khopin thulung chiat thak tak a om rengani Mandalay region Sinku township a zun ni som ni zan khan nupui nei mai tur tlangwal pakhat chu in nei somna lekha asem lain sipai terrorist ten an kap hlum le ni in a chung te chuan an soi Sinku township ngein chian ong venga om ku cho miu ania nizandar ku vel khana thian panen in nei somna lekha an sem lai hian sipai nan kapa nupui nei mai tur zok ku cho miu chu amuna aboral ngala a thian pa hi sipai terrorist ten an man ngal bokani zun ni som ni le palia nupui nei mai turania aruang hi sipai lam hian lak an la phal lo ni in an soya ma se chonu lama an la theile ta ani ama puala vuina hun serpo hi in nei an buat saina tur lama an siam mai don nia tar lanani anu pui ni mai tur hril hailu tuk tur hi alainat om don mot mai Rangoon khopui alone township soyan pai veng chaklam chimindai township chuan hnoi lama muslim biak in mos chu zun ni som ni pakhat tukin dar ni le minute som ni panga vel khan akang vele ringot maya akan chiat vik ma in fire department lam hian an thel mit le thei ni in an soi engwanga kang mei hi chuak nge ni an la soi theilo tute lam ti tak ni le angmo ti hiril ruwa om le man
karen sot wanga kang mai chuak te po hi om thei takania ma se kang mai chua to hi chuan tu te kut nu nge ti hlir hi ril ruwa a om to ani ber sipai terrorist te po anmang ang ve tran an mani motora reson thiar ngam to lovin civil mi te motoran manga chuti chung poinan ti hlei theilo karen state lama sipai then khat chu ril tramin an thi ve to mai theiani karen state phabun kongpui dung KNU lamin an thudun mek lama sipai reson hal chiatani he kongpui hi KNU lamin an thunun tlat to a nimin pia zun ni som pakwa khan an hong thale ani sipai terrorist te hian an motoran mang thei to bik silova KNU bum nan civil mi te motor an man saka hetia civilian motoran man hian hlawhpo pelovin by force takin an tile ngei narin om civil mi te hi dem thei an ni lovang kan mang don an tia an phal lo chuan tha emon ni le mai dona an man tir mai angai ani bera mase KNU lam hi mi pui nen hian an tang miu maya sipai lam hian an bum thei zong lo cheke ta lo duty in KNLA sipai te chuan terrorist terrason chuan lo mana an hal chiat sak ve ta vekani ti karen lam media te chuan an soi hetian ti thei zel chuan sipai terrorist te po hian chang el tiang vel an ring vel mai ve tong chu kan soi fo ang khan India hian Myanmar mi pui te hi atan lo hle ni in kan ngai deuh veka hetia han ngai mai po hi thil om ang tak po ni UN Assembly a khan Myanmar al thuam zot lo chung changa a neutral tatlat mai ti kan ria a Myanmaram boy chung changa an ngai dan Foreign Department lama tangin Sanjay Verma chuan a soi chuak ta a Myanmaram chung changa hian hremna lek vak hi tulin kan ri lem lo ati ni hremna han lek vak hian sipai lalte ai ma in mi pui te hian an tur zok zel thina hetia anan soi po hi thlir dan thatak chuni ve tho mai a soi zela Myanmar ma remna le muan na alo om le theinan sipai council lampo kan bia a sipai council ep tu lampo kan bebok sipai council po hian an min man tak te chua vek turin kan nor bokani ati Myanmar Buaina hian le lam anin rem theinan kan bei ve a ma se rem na emo ang chi hi chu thil tul bernin kan relo atiani tuntuma Myanmar al thuam zor lo chung changa an neutral tak na chan po hi thil hi rang lu tu ka thutluk na siama tul lo wang ni ina soi bok Myanmar Buaina chung changa India din mun dik tak hi riat thiam har dewani hi achang chuan NUG laman thlope mati turin oma achang le sipai council a koporutlat ni na lang boka tuntuma Sanjay Verma thu soya po hian sipai le NUG an biak ve thu kan muwa khoilam hingen thlek zok khriat thiam har dewani hi nimin Sunday ni khan Aung Hlaing chu Russia panina thlok ta wang maya arual hian sipai lal tu temon kal ve ni tuntum hi thu nei na pong lak nuwa Russia jin voi ni na ania Russia enge zuti berang le sipai council lam chan miawati TV na puan dan chuan Russian Federal and Army General Sergei Kuzukevich Shoigu somna donga kal ani oma Moscow Conference of International Security 2021 MCIS 2021 anti azu chim ve do na ni hei hi akal chan angin soi takma se a phe na thil in thup langtlang bok si chu ral thuam lei chung chang hi nia even chuan turam ma in sipai council hiral thuam kan leitir to lawang ti in thutluk nan siam tarup mai sia tun maral thuam lo puitu Russia tho hi azutra o le ngai don ne na lange sumla chu nei to mangsi lova alal zel phei chuan Russia sarkar Myanmar sipain sumabat hi atam du view winarin om kan riat angin UN General Assembly in khom puya Myanmar al thom zor lo votanan lata a Europe khomwala ram te takte then khat phei chuan om veti po kan lo riat lem lo Belarus sarkar chuan ral thom zor poiti lo lama vota thlaka ama chi hi helama vote thlak tu om chun ani le ngal Belarus sarkar hi hanbi chiang deuh teng Belarus hi Europe khomwal ram zonga dictatorship manga ramin hruai om chun nia soyania Myanmar sarkar nen po hian hun rei takata
an lo in kom ngei ve hle ni Stockholm International Peace Investigation in a soidan chuan he Belarus sarkar hi ramte takte e ti lo hian ral thuam zuar chuak nem berzinga mi ani ve tlat mai tuna sipai lal minong line po hi sang ni le som palikum khan Belarus rama alo zin to a an president nen po an lo in kom to a an ral thuam siam na mun pui po azu fang ve rep to ni minong line hun ma general tan sui hun lai po khan an lo in thian tha to viu mai ral thuam lama tho dun dan tur pon lo rel na sa hle to ani Justice for Myanmar in a soidan chuan sang ni le som pariat kum khan Myanmar le Belarus sarkar te hian ral thuam lama tho dun na an nei theinan commission an lo din to a he commission kaltlang hian ral thuam siam dan tura yamna an mamo dan te sipai training chungchang te an lo soi ho to thina ni Soviet hun la ya mi to missile chikhat air 2K12 KUB anti Belarus laminan siam dang lama anti changtlun tak kvadrat MSAM missile po Myanmar sarkar hian alo lei sakto nge a sang ni le som paruk armed force day a po alo entir to nge ni in Justice for Myanmar chona soi tin sang ni le som pangakum oting sin sarkar na noya khan khati laya National Assembly an how to sipai pensioner general khin ong mi na Vawiin Assembly IO mevin Belarus rama an lo zina President Alexander Lukashenko nenin muin ral thuam lei dan turte ral thuam lama anin puiton dan turte an lo soi ho to bokani Justice for Myanmar in a soidan phei chuan general khin ong mi na chuan Belarus sarkar angarin om tak thian an nei atul thu asoyani ome chuta tangakum ni aliam le nu sipai terrorist ten Rohingya nam suat chimi antum ti khop hiala rakhain ram lama an buai sang ni le som pasari kum khan Belarus lam hian anon dor masave ta thunga kan soita commission an dinina meeting an ei voice som na Belarus lam chuan ral thuam thom thata ti changtlun chungchang te thiam na in pek ton thu te le ral thuam thatak tak hun phathei chi hlir siam chuak thei tura tho ho na nei turin Myanmar hi lo som to ani hetiangan lo in kop ngei ema wang hian tuntuma sipai council in thu nei na apong lak du lova mipuin demonstration an siam vut mai po hi Belarus sarkar media te chuan terrorist ang maya sarkar do ti inan lo chhuwa thin zoka sipai tan zong hlirin an ram media te chuan ma an lo la ve charani an ram mi puite po hian dictatorship hian ning ve hleya thaliam ta mei khalam po khan democratic movement anan kalpui do na Belarus sarkar chuan dim doina nei mi lovin mi puite chu asoi satamai ani minong hlaina sipai council chunga ral thuam zor lo UN in a hanrel ta khan Belarus sarkar chuan ama anga dictatorship sual om chhun le athian tha lo ni ve bok chu alamata na tul lo theita lova China le Russia te hian aru kinan tran em kan ti la hian UN General Assembly a meu chuan amol phothlak done mai ti in an tran ti lang lem lovin anan neutral ta a Belarus ro hi chuan ka alutuk ti himin lo hretheu don nia ti ni om takin Myanmar lam tran zongin ama chau hian vote apeta ani tuna hian Myanmar ram chu COVID-19 in anoi tran me kania sipai council hian COVID-19 hi anne tak takangem NLD sarkar lai khan UN po ena afak khopin hridawna tran an la a an ne chhoviu ni na langa tuna chuan an ne talo hle ti chu tahan le chin state kan unaw te om narama hrilenga wanga thi te atang po hian afia hle mai doctor tam tak hian an na an chol san ta thup mai sia mani ina loin doctor ve mai ngain an khosa chuni tamaya damdoi la tlem don si mi pui nol pui hian an du an leya anin doctor ve mai angai dona a tha tia mi soyan hriat an vazona lo om si lo damdoi zuar tu te na tluk pui tian lo pek zok te po an ei mai angai don sarkar om lo noya COVID-19 anan ma chon tur hi chu ngayangam thei thot lovani hi ole tun tumata na news kan ti chhuat thei chu khati zong khanile phot sela INP Mizo channel clear tu te
atop thlengamin thlir saka wangin kan lo me kan channel hi an lo thlir zel thin non nia